Kecheng se phong Deopani College alumni melapen ingdeng kre professor mit surini rang korapli ki paman pon. Bangso College Professor mit kechipater pipon lake Deopani College alumni Association lapen Deopani College Student Union tumpian si chipater pipon. Bangso amai long hisar poman pen education in charge richatok bia phansi chu phapon lo bonta kaprek archijit asai ke dokok pena jok alang le bangke nang chitong nun thek thedat lo la solar Deopani constituency loker MSc Sarbon Telenga se chitong nun lo Lapen Deopani College Principal Buson Rongphar Deopani Videsi Charleson Ilisteron P Bogajan MSc Mukut Mohanta Arnam Lang P KLA MIPU Jewan B Lapen Arnam Lang P AKSA Tumang Parta Deopani College Along Kecharli Barim Lapen Non Kecharli Dun Boma Tumpen Chetong Nunsi Bangso Jai Megalong RDP Du Halapu Deopani College Principal Buson Rongphar Pen Pherangke Thengnu ne Pachini Du Natengke Deopani College Tami Kecharli Somara Tumpen Chingke Chithan Pon Sipini Bangso Alumni Mes Tami Kipama Ponlo la sojo ke Charlie Somara tumpen chingki chithan ponsi ning karong pen mai padu pon long lo pusi ning jipon news day report time news difu Deopani College along la so result mit a program along nang litum stamina chetong do na nang litum afan akero piglo general tin pen tum afan sidame non nili kaning jeji ke thangta velo isiningarong thepini ningarong pig atheke lade ke Charlie Deopani College along ke Charlie abarim dakpen ke pas tang atum alang litum chuneng pen lo chuneng la pen peneng alang litum ladak college aphan setting ni pin pen alang litum aning kanwang sitami labang so kibipon labang so program ke patipon apot alang litum aphan setami akero pilo la pen ke chinghon CM sir kachepaduk dun penajok si labang so program ke pachun pon lo la pen Nilitum Kachinghon Deopani Constituency, MPC Sar Sorbon Telenga, alang listame Chipadug Dunpik, labang so kolesa pan alang listame Chirap Dunpik, lapen ladak at kolesa principal Buson Rongphar, alang listame bang so koles kuson si gipang tang jima lapen kuson si student gipapat pon jima gipaong pon jima pan alang di bor ibun pik, lasi alang di pan stame choro pon pik lo lapen penengki students stame do pik lo. La sopas sini lining arong pik la pen chike mudam lo pini la bangso lingarong ni sitami la bangso koles kipang cheng cheng borsing rong pi alang ni pan stami karkliteng alang ni pan stami chomarong pensta alang li stami la bangso pini lingarong ni along alang ni pan stami dilitum chike mupon lo ধন্যবাদ আজি আমাৰ 24 নং দেওপানী ডিগ্ৰী কলেজৰ নেতৃত্বত আজি দেওপানী কলেজ Alumni Meet 15 Social Freshers Meet 2024 আজি ভাল লাগিছে 24 নং দেওপানী যিমান ইয়াত পঢ়ি যোৱা ল'ৰা ছোৱালী সকল আজি একেলগে হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ কেএছএ নেতৃত্ব লৈ আৰু বাকিখিনি সকলো ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নখিনি লৈ পেলাই আজি ফ্ৰেছাৰ্ছ মিটখন পাতিছে ভাল লাগিছে কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বত চলা চৰকাৰ দিনত আমি আজি সকলোৱে মিলি আজি শান্তিৰে আমি এই ফ্ৰেছাৰ্ছ ডেছখিনি পাতিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে জানেই পূৰ্বৰ চৰকাৰ সময়ত আপোনালোকে কিমান কাৰ্বি আংলং অশান্তিৰ এটা সৃষ্টি আছিলে ষ্টুডেণ্টক চাব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ সৃষ্টি এটা আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে হৈ কাৰ্বি আংলং বাস কৰা সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে বাস কৰা সকলোৱে আজি মিলা প্ৰীতি হৈ পেলাই আজি প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰিব পাৰিছে গতিকে থেংকছ ফৰ অল পিপল কাৰ্বি আংলং ধন্যবাদ দিছো যে আমি একেলগে হৈ এনেকৈ কাৰ্বি আংলংখন আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন মানে আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ উন্নয়ন গতিকে আমি কাৰ্বি আংলঙত বাস কৰা সকলোৱে এটাই চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে যে আমি সকলো মিলা প্ৰীতিৰে থাকি আৰু কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ স্বাৰ্থ চিন্তা কৰোঁ গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদি এইখিনি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যদি কাৰ্বি আংলংখন আগবাঢ়িব লাগে তেতিয়া শিক্ষাখিনি আগবাঢ়িব লাগে শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়িব লাগে গতিকে আজি আমি যিটো দেখিব পাইছোঁ 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এয়া সঁচাকে আজি শিক্ষাৰ দিশত আগবাঢ়িছে সকলো স্কুলবিলাক ভাল আগবাঢ়িছে কলেজবিলাক আগবাঢ়িছে আজি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বচন ৰংফাৰ দেৱে বহুতো কষ্ট কৰিছে তেখেতৰ কষ্ট আৰু তেখেতৰ ধৈৰ্য সকলো টিচাৰবিলাকে তেখেতৰ অনুযায়ী আজি কাম কৰি গৈছে গতিকে ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে তেখেতলোককো আৰু আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ Today the 17th of August 2024 the Deopani College for the first time is celebrating the first ever
Depani College Alumni Meet. Come 15 Social Freshers Meet. With the cooperation of the ex-students and the students of Depani College, especially the Union Body of Depani College, and with the help of Depani College Governing Body, MSc and EM, and VDC Chairman, and all the well-wishers of Depani constituency, we could make it this day a grand one and a memorable one. As per the higher education guideline, the college is to establish Students Alumni Association. So finally, we have established this particular committee in the month of July. Within 1 month, they work day in and day out and make it the day, the dream realized today. So we could celebrate this great day to have an interaction with the ex-students. Some have worked as a teacher, as a what's called in the forest department, education department, and maybe LDA. Some of the students, they have already working as a servicemen, so they don't have the time to meet each other. So we formed this organization to come together from 2009 batch to till 2024 to 23 batch. Already it is 15 years. Now it's really exciting. Students coming from far and wide. Some are from other districts, maybe Golaghat and Nogao, Sipsagar, Jorhat, and then from different parts of Karbi Anglong. So it is a very, for me as a principal in charge, glad to see them all. They come together, they celebrate themselves with some singing, some dancing, with Karbi folk dance and Jhumur. So it's very exciting to see them. And especially, I can see their happiness by seeing their smiling faces. I once again wish them all the best in the days ahead to work tirelessly for the development of Depani College and the Depani College Alumni Association, and to make this institution the place where we can get quality education, not the quantity, but quality education. So education is these days is like what's called given importance in all spheres in life, maybe in sports, maybe in getting degree, maybe dancing and acting, beautician. So all that we have now, students have to train themselves. They have to cope up with the latest education policy. So wish you all the best. You come to the college, we'll discuss each other, and we'll work together hand in hand to make this Depani College institution make one of the best college in Bukadjan, LA, the whole of Karbi Anglong, East and West, and at the end, the whole of Assam. So let us try to bring laurels for this institution. So wish you all the best. Thank you. Pardon? Ilimen Thare Registro, Napen Ladang tum Depani College along. Alumni Association along with the President law. Nabangso nang naka diu alam bang make seno la si kasik sak bang ke timit happy hangjang athi bang ke ni tingke podium he sila bangso first ever Depani College alumni meet nepang ipene pathik bon dan la si tim kiri karlan long sami ajat long sami tum kasik sak happy sami la bangso depen ajat non bun sami tum different chai lo si non bang program dam bom lang bon sami commission je phansi ni tum sami an dai So may ipag-ibig ex-student tuman connection na tumang bong doma connection pen suro bek nang ji la bang ke ni tum ex-student tum marnet ke sakuri chuklam bom ta do ko mane organization long kapag asa long kan bom ta do alang ni tum pen sami ni tum phanang nang ding de lang ni tum sami
asap obes tami timhan contribution do mane lang mane ling lason si ni timhan nang pidun lo apan teni la committee rong sami kachirong le do 500 6 lo sami la an program ma do ke dori e ni tim an pen klempon mate success apan mathapon lo Thằng mong cả chiều rồi chót mà thằng thằng luôn gặp phải cái nó lấy cái những cái tài này cái thế luôn là thằng cái hàng con đồ kalang lo aprang si bang ni tum la bang so program kan man tum em sir Richard of the apan si chief guest chohang kon lo wa se me lang ni apan la aprang pen son program sidul ki pitang do kuma si patimi ame ti tum kan lo lang ni wang ni lo bo ka pa si wang po jani yang si tong ni da lo apan ni tum ka chohang adam ma delegation tum gerung namang ke dolo la tum sen farang samit dam no tame sawa portion te dat na jok ni tum non ma lang lam the long le lang si la ben mate tum la sab sab chirung pon bas samit tum la bang so program pa chen pon